An teachgansa ha mi caid ed leor le termad caimbal an Druim bho Thuath. Ha an Thuath is differ character yn awn. Cws a fi genymwchig a hwle ferach as y fideo gyrraid ha sio. Ach na misg ha Mr. Craig, Mr. Farquharson, Bart, Rose, Dolek agus och imig dúniele. Had úleg the gol agus y cynnig ger lai yn y noige as hanna cori yn y dol etra agus had y dol fatis farsing etter fearing agus briach agus echtri agus skeelach yn y sefibel agus immigrutille ha miskach dyn y hwle siorse kaintjes korig as na ruten a haite graar I cach chele agus ag amanen ha nas collige die jalaf chluich na novel ach ha pís yn ille awn a ha man rosk Richard bit to doel aan een novel agus ha mi dol a levig Criomagan yn draste Fadda fel yn fersio a tîn tyoste agus sio yn siorse room a ha fein as yn tyoste. Van room fori agus go forische foinchen. Hoort een bollenoch a hoeken jucher ga na ro visak in garo tîn vig sin er tjena churer ut. Agus vig sin erige gne lechp. Oen in een krech wo nach rodunia se lechpi sin. Norwegian ga greet me, doen je me jerige wientje. Glunje toe een straalnekke aan een kjaalne waai. Kalle se vraag als te vrouwen, roi 5 miljoen shit de nog. Curry misera soos ook het le coco, agus cream cracker er riest, nu de jo underway. As ma ho giri bochtel tje, han je lakkedag eentje hi. Haf jo een rubber ruinen is, han er fatsen mi vo hanekittig in de boegtje. Ach, han er beter en joing chloche. Kan er ut o Christu, room 5, soos en stuire, turn left. Brakostik, och, ham and eggs, licht me hou de hon. Va na huie, na gote, moor, klo doe. Een koller er a hionder en arste, a laven, gedoing, na fochketjen, nu de nog sera, as een koko. Va sera, go keur in matcha starrig, le cardigan glaspoetenig, geskirte schias go openen. Groche toe, as a water of bee. Sin is ors dói a hek a vi a pentig jalav, jin ors a cultus a hef dynje, agus an yn glevik je gachglan, is suring a jalav chusullier a gienegain, je sera scorish a hai coloch, agus so morsin a hai leis na characterin fat as ilior sio. Ha dói ag a vi gyn si gut gyma snassel, je ors a character a hawn. Agus oerden ga vi feechking a character sin a rihiist. A het dir nog agus a fallaf agus chennele as an arsinoch kutroch gan skeeloch. Ach ha hulerut sin a kur rish an arochking agus an aarenoch a ha cruachig as an skeeloch. Horst mi skeeloch a draste, stoch ik op go a vi gra novel. Of ma se skeeloch garutas kutrumige goed aan een novel is toch nach he sio yn liw'r gwytse. Hanele plot driven, maar han het to severele. Ma hau a lorok shalog sulier ef J. Hacheris is een novel sio. Well, J. Hacheris. Ha durf de chorak a churer is glevig J. Hachertussen a ha tacherst. A varach gen ruten a ha efo fel et a cynniachog na da het a brinri cacha chele agus a miorachog ef groichen mora yn tŵr. Canin gyda a niarste hec a novel sio cho skillel sa ha tarawad caimbl a cruachog jalafs, a cwryn cael characterin agus gysach arich a rychgachog corog. Sin faran ro yn cloch gosa as a novel sio. Ma ha siwysio edd y lefigs ma ha barolacaf, befalem yr bech gan y chlwyntjing, agos fi mi siarasyn a hiachgwyn, le lior ille.